салом алайкум ҳамватанон ва бинандагони гиромӣ. Албатта мушоҳида кардем, дидем ки ҳодисаи нохуш ва як мотҳамзадае ки аксари шуморо бигем ба дард овард ё ки нороҳат кард. ва қаблан бибинед мардуми мо дар берунҳо доду фиғона маконҳое ки дар берун хунолуд буданд, имрӯз ҳамун маконҳоро кашонданд ба зиндон. аз зиндонҳо имрӯз бӯи хун, яъне хун дар чеҳраи мардум равшан шид. доду фиғона аз даруни зиндонҳо биромехтай. марг, бигем террорҳо ва қатл аз дохили зиндонҳо берун шидестай. мардума дигар намемонанд ки ҳатто дар дохили зиндон ба гуфти ё агар зиндон гунаҳгорану ҷинояткоранд дар ҳамуҷа ҳамун ҷазошона бигиранд, ҳамун зиндагӣ ёе ки ҳамун рӯзи хушонқатӣ пеш бираванд, хотирҷамъ бестанд. аз ҳамун дохили зиндонам мебинӣ ки бо яктадита неа 20-30-40 нафар, яъне теъдоди зиёд қатъи қатли он мекунанд. ҳамин режим ира ҳама медонад ки кори дасти худшонае. ҳатто дар ҳамин ним соли охир ҳама шумо диден ё ки медонед, хабардор ҳастем ки дар зиндони хуҷанд ва охирон ҳодисаи 2 моҳ пеш дар зиндони ваҳдат теъдоди зиёд мурданд, яъне ба қатл расонданд, ба марги худшон не, маҷбуркаш шиданд, маҷбуркаш. ва ирам режим ҳамин ҳукумати худкома ё ки ҳамин бадбахто як боҳонаи соз ёфтанд. як ҳаракат, як созмони дар дунё ҳастае ки аз тарафи созмони байналмилал тамоми давлатҳо ӯро ҳамчун ҳаракати террористӣ, экстремистӣ қабул кардагиянд. ҳамин режим чӣ алоқае ба онҳо дорад ки вақте ки ҳодисае ки ҳукумат худаш кори дасти худша мекунад, ҳамин қатли аз он ҷумла дирӯз 14 нафара дар аз зиндонҳое ки аз тарафи хуҷанд ба тарафи душанбе интиқол меёфтанд, яъне меоварданшон, переводшон мекарданд. ҳамиёрам вақте ки ҳамин ҳодиса дар шид, оли мебинем ки ҳамун сайти дугоникаш аз ӯ тараф мегӯяд ки кори дасти моай, яъне ҳамун созмоне ки аз тарафи дунё тамоми давлатҳоро ҳамчун террорист қабул кардагиянд, ӯ ба калаш мегирад. хоб нигоҳ кунед, хай набигзор ки ҳамин ҳодисае ки дирӯз шид 14 нафара вақте баҳонаи ҳукумата меяд ки ба нон 3 нон бидай, 2 нон бидай, чанд ноне ки бидай, хӯрдан 14 нафар аз гӯё ки нон заҳролуд бидай ё ки нони сурок таърихаш гузаштагӣ бидай, яъне пӯпанакзагӣ, ба ҳам мурдан. хоб агар ки мурдан ин сурати пайдо шид дар расонаҳо ки лату кӯб кардагияй. лату кӯба медонед, на? Задагишанд, задагӣ кардаги сия маҷбуркаш кардагиянд. ин чӣ маънӣ дорад? нон бихӯри иҷод чӣ ба сия мешаванд? Яъне нон нахоҳи иҷодро сия кунад, ранг як бамбич кардагиянд. ва ба ғайр аз ин, агар ки кори дасти шумо набошад режим, кори дасти агар ҳамин ҳукумат набошад, ё бисёр бегуноҳ бошанд, мусичаи бегуноҳ, барои чӣ намемонем ки ҷиноза ё ки ҳамун маргои фарзандша, шавҳарша, я медонам бародарша, яъне ба соҳибош битен ки ба тарзи худшон гӯру чӯбиш кунанд. ҷанозаро чаро мегирен, саросима мебарен, гӯр мекунен. бо намемонен ягон расона наздик шава, хеш таборш наздик бишава, барои кори дасти худтонай. ҳамун чанд қатл, чанд ҳамин террору ҳамин сеньярҳои гузарондестен ё гузаронден, ҳамаш инамтарияй. худтон маҷбуркаш мекунен, ягон хеш табор наздик нашен. ин кори дасти худтонай, яъне кори дасти ҳамин ҳукуматай. ира ҳама медонад. тамоми таҳлилот, тамоми саволҳое ки беҷавобай, фақат як ҷавоб дорад. тамоми саволҳое ки ҷавоб намеёбанд, ку як ҷавоб дорад. кори дасти эмомалияй. ин ҳамин ҷавобиш намехай. ҳамдардӣ хидмат ба хеш табор ва наздикони ҳамин маҳбусое ки
مجبور کشیدن از دنیا گذشتن میرسونم و یک خواهش دارم که در همه حادثه‌ای که شما را فرزندا یا که نزدیکاتون به قتل رسوندگیان به طرف نشین، خب نکنین. صبر گناه های. صبر کی میگه صبر نکنین؟ شما اعتراض دعوا باید بکنین. در یگان قانون دنیا نه قانون شریعت این خیلی گپ وجود نداره که خشت ابورت بکشن تو باید خب کنی. باید خب نکنین. خب کردن این خودش گناه های. صبری گناه های در این حالتو. باید دعوا کنین، اعتراض کنین و از اون جمله با خبرنگارا و همون ژورنالیستا در علاقه باشین. با یک آزی نگاه کنین زمانه چه بگیم پیشرفت کردگی. اینترنت تلفن در یک خونه تون است، یک صورت دارین، یک ویدیو دارین، یک خبری بگیم مهمه، همه خبرایی که شما را میرسن یا که دانستین و فهمیدین همون را برسونین به دیگران که تمام جهان ایرا بدونه. اگرچه بسیاری ها میدونن اما فقط بگیم که ای خاموشی مردم تاجیکستان اونا هم چیان خاموشن. در برابر خاموشی ما اونا هم خاموشن. وقتی ما و شما اعتراض میکنیم یعنی حق خودمون طلب میکنیم و حقیقت هم میگیم، اونا هم چیکار میکنن؟ بعد هم آواز، هم فکر، هم رازی ما میشوند. بنابراین دو این باره تکرار میکنیم که باید ما به طرف نباشیم در این حادثه. هر یک تا ما و شما هر قدر که میتونیم این حادثه را پیگیری کنیم و به دیگران برسونیم و هر خبری که مهمه از این حادثه هر کسی که میدونه باید به دیگران برسونه تا تمام جهان بدونه که ای امام علی، ای ابلیس، ای بدبخت عقی پدر هم خیلی قاتله. ای دستش نگاه کنید در یک حالتی که یک هفته پیش تمام تاجیکستان توی تماشا داشت. یک هفته پیش نگاه که با یک دستش قطعی مردم میخنده، با یک دستیگش خونالو ای طرف مردم هم میکشه. این یک خبر کوتاه یا یک سخنرانی، یک پیشنهادی کوتاه بود که برای شما رساندم. خدای مهربان ما و شما را از تمام ظالم ها و قاتل ها و بیرحم ها در حفظ خودش نگه بداره و هر چیز زودتر ما و شما را غیرت، شجاعت و حق طلبی را نصیب گردونه و این ظالم ها را هر چیز زودتر نابود کنیم. آمین و رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.